90. godine 20. vijeka obilježilo je i nekoliko njenih pjesama. Da su 90. na ovim prostorima bile normalne, ona bi bila jedna od najvećih zvijezda. Kasandra je bilo umjetničko ime karizmatične hrvatske pjevačice Davorke Ručević. Rođena je u Zagrebu 8.1.1967. godine. Tu se obrazovala, završila glazbenu školu te školovala svoj bogati glas od 4 oktave. Voljela je modernu muziku, što je 90-ih bio dance, ali je posebno ljubav gajila prema roku i džez muzici. Krajem 80-ih završila je školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, smjer slikarstvo. Početkom 80-ih nastupala je po Zagrebu i okolini sa grupom Kasandra. Kad se grupa raspala, Davorka je krenula u solo karijeru, a kao umjetničko ime uzela je ime svoje dotadašnje grupe. U studio je ušla 1992. godine i snimila singl Sunce izlazi, autora Krešimira i Maje Klemenčić. Uslijedio je i cijeli album za Orfej sa 9 odnosno 10 pjesama, jer su 2 pjesme, U Zagrebu i Molitva, objedinjene u jednu. Ipak prave stvari uslijedile su u 1994. godine, kada je Kasandra nastupala na Zadar Festu sa pjesmom Kazna. Time je skrenula pažnju na sebe, nakon čega je snimila svoj drugi album pod nazivom Sladoled, na kojem su se pored naslovne pjesme izdvojili hitovi Nisi ti jedini i I Got a Feeling. Za ovu posljednju snimila je spot koji se smatrao najskupljim dotad u hrvatskoj muzičkoj produkciji. Tu pjesmu predstavila je publici godinu dana ranije na Zagreb Festu. Krenula je potražnja za Kasandrom kao pravom muzičkom dance atrakcijom. Kasandra je plijenila pažnju svojim atraktivnim izgledom, a bila je jedna od prvih javnih osoba sa silikonima, što je javno priznala. Gotovo da nije bilo mladića koji u svojoj sobi nije imao bar jedan njen poster, a na vrhuncu karijere nastupala je nekoliko puta u sedmici. Nastupala je širom Hrvatske, ali je imala nastupe i u susjednim zemljama. Posebno su zanimljivi bili njeni posljeratni nastupi u Sarajevu. U jeku njene popularnosti i na vrhuncu slave, Kasandra je misteriozno nestala sa scene. Godinama se nije čulo za nju. Kružile su razne priče i teorije o njenom povlačenju. Posljednji put u javnosti je bila viđena 2007. godine na rođendanu bivšeg menadžera Vladimira Mihaljeka Mihe u zagrebačkom hotelu, a od tada kao da je u zemlju propala. Mnogi su pokušavali doći do nje. Mediji su je povremeno uspijevali dobiti, ali se ona nije oglašavala. Pisalo se sve i svašta. Od toga da je oslijepila do toga da je izgubila kosu. U ranijem intervjuu za Ekspres, Kasandrina majka stala je u odbranu svoje kćerke. Moja kći Davorka je živa i psihički je stabilna. Nije slijepa, a nakon laserske operacije ima dobar vid. Ne živi u kući sa zatvorenim roletama i ne ispada joj kosa. Srce me boli kad čujem laži koje ljudi govore o njoj. Početkom 2021. godine u intervjuu za hrvatski magazin 24 sata o svom odlasku sa scene Kasandra je rekla: "Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje, ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima? Svi me nešto traže. It's ok. Razumijem ja to sve, ali sumnjam da netko rođen 2000. godine zna tko je Kasandra." Rekla je da je za to vrijeme radila za jednu kompaniju od kuće, no nije htjela otkriti šta tačno. "Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo uživam u plodovima svog rada", rekla je tada Kasandra. U svom prepoznatljivom šaljivom tonu novinarima je tada rekla: "I dalje sam vitka i visoka. Jedino sam izvadila one silikone iz usana. Nisam više onako napuhnuta. Jedino nisam našla frizerku da mi kosa bude kao u Lele Filipović. Da mi je Tarik Filipović frajer, potpisala bih odmah." Dodala je: "Na sve se živo čovjek navikne. Nisam razmažena, jesam rođena Zagrebčanka, ali 5 puta sam se selila s 2 crne vreće za smeće po Zagrebu, takve su bile životne okolnosti." Još je izjavila i da je u kontaktu sa tek nekolicinom bivših kolega sa estrade. Povremeno se s njima dopisuje, rekla je tada. Novinarima nije htjela poslati neku noviju fotografiju. Rekla je da će to uraditi u nekim boljim vremenima. Na pitanje o eventualnom povratku na scenu odgovorila je tada:
Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz 5 škola i poslala u glazbenu školu. Postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam 5 iz engleskog i njemačkog, to mi je razbibriga. Slušam Stevija Wondera te se opustim, umjesto apaurina. Svoj povratak na scenu, nažalost, nije dočekala. Iznenada je preminula 2021. godine u 55. godini života, navodno još početkom 12. mjeseca. Kako je pojasnila Kasandrina majka Darinka, Kasandra je preminula 3.12.2021. godine. Navečer je zaspala i više se nije probudila. Navečer smo se poljubile i zagrlile, svaka je otišla u svoj stan i sutra je više nije bilo, rekla je Kasandrina majka, vidno potresena. Mnogi su u nevjerici tužnu vijest saznali tek 20. decembra. Na stranicama zagrebačkog groblja Mirogoj objavljeno je da je pokopana 14.12.2021. godine. Brojni muzičari, poštovaoci njene muzike, ali i političari posvetili su Kasandri najljepše riječi. Učesnik alternativne zagrebačke scene 80-ih, Goran Polak, na svom blogu je napisao: Kasandra je nakon izlaska iz grupe izdala solo album i postala poznata hrvatska dance zvijezda. Kompletan marketing koji ju je tada pratio bio je fokusiran isključivo na njen izgled, tako da je nažalost njen izniman glas ostao u drugom planu. Umjesto da zasluženo postane jedna od najcijenjenijih pjevačica na ovim prostorima, izgubila se u zadimljenim dance klubovima, okružena publikom koja slini nad njenim atraktivnim izgledom i kojoj je u biti svejedno da li uopće pjeva ili samo stoji na pozornici. Našla se zatočena u slici koja ju nije prikazivala onakvom kakva je u stvari bila. Jednostavna i dobra djevojka, rekli bi svi koji su je znali. Samo je krv na rubu okvira bila stvarna. Krajem 90-ih Davorka se povukla sa scene, od tada živi povučeno i ne pojavljuje se u javnosti. Ne bi zalazio u njenu privatnost, a pogotovo ne želim spominjati sve priče koje su se pojavile u medijima zadnjih godina. Nadam se samo da će se jednog dana prozori na Bukovcu ponovo otvoriti, da će Davorka snimiti jedan dobar jazz album i konačno zauzeti ono mjesto na sceni koje svojim glasom svakako zaslužuje, napisao je prije nekoliko godina Polak. Vladimir Mihaljek Miha, legendarni zagrebački menadžer koji je tokom karijere početkom 90-ih osmislio cro dance scenu, napisao je: ostao sam bez teksta, ono najljepše što možete o nekom napisati, napišite o Kasandri. Upravo se Kasandra 2007. godine zadnji put pojavila u javnosti, kako rekosmo, na njegovom rođendanu. Nina Badrić je poručila: Bože moj koliko tuge, počivaj u miru dobra ženo. Od Kasandre se oprostio i Mladen Burnać uz njihovu zajedničku fotografiju. Počivala u miru draga kolegice, hvala ti što si bila dio mog života, napisala je Ivana Banfić. Bila je sredina 90-ih kada je Borivoj Vincetić počeo raditi sa Kasandrom, nakon njene smrti rekao je: 3 godine provodili smo dane i noći zajedno. Vozio sam je na gaže, vraćao nazad kući, brinuo se oko svega potrebnog. Išli smo od Nebila do Nedraga, po svim mjestima gdje nas je Mihaljek slao i jako smo se sprijateljili. Nikada između nas ničeg nije bilo, da se razumijemo. Kasandra je bila silno opaljena osoba, ono 300%. Voljela je obuti te svoje štikle s petom od 12 cm, a već i bez njih bila je daleko više od mene, a ovako i od većine drugih muškaraca. Osjećala se valjda tako dominantnom, a jednom prilikom rekla mi je da se za nikog ne može vezati u smislu ljubavi. Ono što je važno znati za Kasandru jest da je bila silno opaljena osoba, ono 300%. Bila je to i za ondašnji sustav vrijednosti, ali u odnosu na ovaj današnji, a pored toga nevjerovatno, ali stvarno nevjerovatno dobra osoba, to je bilo baš nevjerovatno, rekao je Vincetić i možda najbolje opisao Davorku, odnosno Kasandru.